Ndagusuhuje nanakwifuriza ibihe byiza wowe ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro n'amakuru binyura kuri uru rubuga rwa isi mu ncamake. Ngo ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya wateguriwe kandi ugiye kugezwaho nanjye Abraham Uwimana. Muri aya makuru ndakubwira byinshi kubyo Perezida Kagame yasubije abavuga ko Paul Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda binyuranyijwe n'amategeko, itavuga ku isaranganwa ry'inkingo za coronavirus n'ibindi. Rusesabagina, a citizen of this country, was done something terrible wrong, committed a crime. Ibi Perezida Kagame yabitangarije umunyamakuru wa CNN Richard Quest umaze iminsi mu Rwanda. Ntujye kure ndagaruka nkuviri muzi byose Perezida Kagame yaganiriye n'uyu munyamakuru, mubwire n'andi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Ni mu kanya, ntujye kure. Ikaze mu makuru arambuye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Paul Rusesabagina uri gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda atatawe muri yombi binyuranyije n'amategeko nk'uko umuryango we n'abawushyigikiye bakunze kumvikana babivuga. Perezida Kagame yongeye kuvuga ko uko Paul Rusesabagina yageze mu Rwanda bisa nk'aho ari we wizanye ubwe, ko nta cyaha cyabayeho. It was very proper and legal. Byari binyuze mu mucyo kandi byubahirije amategeko. Mu by'ukuri ni nk'aho yizanye ubwe, yaba yaregenderaga ku binyoma cyangwa iki, ariko yakurikiye ibyo binyoma mu gukomeza gukora ibikorwa bitari byo n'ubundi yagiye akora mu bihe byashize. Perezida Kagame yavuze ko kuba Paul Rusesabagina yaragiye mu Burundi kuvugana n'abagombaga kumufasha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nta wari ukwiye kugira ikibazo kuko u Rwanda rwamufashe, kuko yaragiye n'ubundi mu bikorwa bigamije kuruhungabanyiriza umutekano. Bringing him or guiding him to come to Kigali and rendition. Kumuzana i Kigali cyangwa gutuma azi Kigali no gushimutwa cyangwa ibindi bikorwa byagaragara nk'ibitubahirije amategeko ni ibintu bitandukanye cyane. Niba yarakoranaga n'umuntu i Burundi muri wa mugambi n'ubundi wo guhungabanya igihugu, urugero uwo muntu agafata umwanzuro wo kumuzana i Kigali, umuntu yakoranye nawe yizeye kandi guverinoma yari irimo inakorana n'uwo muntu yizeraga, ni gute guverinoma ifite uruhare muri icyo gikorwa? How does government become culpable for that operation? Abajijwe n'umunyamakuru icyizere ashobora guha amahanga ko Rusesabagina azacirirwa urubanza runyuze mu mucyo, Perezida Kagame yavuze ko ari ngombwa ko aburanishwa mu buryo buboneye nk'undi muturage wese w'u Rwanda, ndetse nk'uko abandi bareganwa bose nabo bazaburanishwa binyuze mu mucyo, nawe nta kabuza azahabwa ubutabera buboneye. Rusesabagina, a citizen of this country, Rusesabagina nk'umuturage w'iki gihugu yakoze ibitari byo, yakoze icyaha. Numvise ko afite ubwene gihugu bw'ibindi bihugu, ibyo nta kibazo mbifiteho. Yakoze ikintu kibi kandi hejuru y'ibyo ari gukurikirananwa hamwe n'abandi bantu, ntari wenyine muri ibi byaha ari kuburanishwaho. Icyo nacyo ni ikintu gikwiye kwitabwaho. Kumukura muri ibyo ukaba wamufata mu buryo bwihariye ntibizakunda. Ikirego kiri mu rukiko, aba bantu bose bazaburanishwa kandi ni iby'ingenzi ko habaho kuburanishwa binyuze mu mucyo. Ibyuko byagenze ngo Paul Rusesabagina yisange mu Rwanda biherutse gutangazwa na Pasiteri Niyomwungere Constantin wabwiye Jeune Afrique inzira yose byanyuzemo kugira ngo ageze Rusesabagina i Kigali, amushutse ko amuherekeje Bujumbura kujya guhura n'abayobozi ndetse n'abandi ngo bari kumufasha mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uretse ibya Paul Rusesabagina, Perezida Kagame yanagarutse ku bigendanye n'inkingo za coronavirus, aho yavuze ko ibihugu bya Afurika biri inyuma cyane mu rugendo rwo gukingira coronavirus, mu gihe ibindi bihugu bitandukanye ku isi byo bigenda birushaho gukataza muri uru rugendo. Perezida Kagame yavuze ko kugeza ubu ibihugu byinshi bya Afurika bitari gukingira, mu gihe ibindi bihugu bikataje mu gutanga inkingo za coronavirus. We see the rest of the world vaccinating. Turabona ibindi bice by'isi bikingira, twe ntiturabikora, ntitwabonye inkingo nyinshi. Ibyo bivuze ko tukiri inyuma kure mu murongo, kandi uko mbibona hari bamwe batari no ku murongo na gato wo gushaka urwo rukingo.
turi ku murongo turategereje tuzafata inkingo izo arizo zose zizaza kandi tukabwirwa ko zikora neza yaba Pfizer cyangwa Moderna turashaka kubona zimwe muri izo vuba bishoboka. Perezida Kagame yavuze kandi ko atari ubwa mbere Afurika yibagiranye mu bikorwa bitandukanye bihuriweho n'isi ahanini biturutse kuko igaragarira abantu. Yavuze ko iki ari ikibazo Afurika yakunze guhura nacyo ariko ko gikwiriye gukemurwa ibintu bikagenda neza. Kubigendanye n'ingaruka za COVID-19 ku bukungu bw'u Rwanda, Perezida Kagame yavuze ko kimwe n'isi yose u Rwanda narwo rwatangiye kubona izo ngaruka. Twamaze kugirwaho ingaruka, turabibona tuvuye muri guma mu rugo ya gatatu mu gihe cy'umwaka umwe, kandi ibikorwa by'ubucuruzi turabibona bisubira inyuma. Urabona iterambere ry'ubukungu twari tumenyereye mu gihugu nko mu 2019 ubukungu bwacu bwateye imbere ku kigero cy'Icyenda n'ibice 2%. Twateganyaga gukora neza kurushaho mu 2020, muri 2021 tukarushaho. Ibyo byose birumvikana byasubiye inyuma. Twatangiye kubona ingaruka zabyo ariko turi guhangana nabyo. Reka tuve kuri ibyo Perezida Kagame yatangaje twerekeze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Urubuga rwa Facebook rwahagaritse ibitangazamakuru n'izindi mbuga zirwifashisha mu gusangiza abanya-Australia amakuru nyuma y'uko icyo gihugu gishyizeho itegeko ry'uko urwo rubuga ndetse na Google bizajya byishyura igihe binyujijweho amakuru muri icyo gihugu. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 18 Gashyantare 2021 nibwo konti z'ibitangazamakuru n'izindi mbuga zitanga amakuru muri Australia zifashishije Facebook zahagaritswe ndetse n'abari hanze y'icyo gihugu ubu ntibabasha kubona amakuru yaho binyuze kuri urwo rubuga. Uretse iz'abikorera n'imbuga zinyuranye za guverinoma zikenera Facebook mu kwagura umuyoboro w'amakuru agenerwa rubanda zahagaritswe kuri urwo rubuga rusurwa n'abantu b'icyo gihugu barenga miliyoni 17 buri kwezi. Abanya-Australia benshi binubiye bikomeye icyo cyemezo kuko urwo rubuga ari rwo bakuragaho amakuru menshi kandi yizewe abafasha kumenya uko isi ihagaze, by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo bakamenya amakuru yose ajyanye nacyo. Guverinoma y'icyo gihugu nayo yagaragaje ukutanyurwa n'icyemezo cya Facebook, ivuga ko ari ukwigumura hagamijwe kugaragaza ko ifite ubushobozi buhanitse ku isoko ndetse ko byagize n'ingaruka mbi kuri benshi mu baturage b'icyo gihugu. Icyakora icyo gihugu cyatangaje ko nubwo itegeko ryashyizweho mu buryo bwaguye kirashaka uko cyaganira na Facebook kugira ngo bakemure ibyo bibazo bafitanye. Ndagushimiye cyane ko wafashe umwanya wawe ugakurikirana aya makuru yaragezweho muri aka kanya kuri isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yose tugenda tukugezaho ajya kugeraho mu ba mbere nta gutinda. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Nje nari Abraham w'Imana, andi makuru naho ubutaha.